mutumia wa ndigwa baba ito tutigire turi anini hanini na ni joy what this means to them. Koguo ni ngihoya andu othe uria mundu akanyita itemi riake inini akahota gwika uria we angihota gwika na njira ciake nini, kana ni mathaa kuheana thie teithie mutumia wa ndigwa gwika kaundu, kana ni kindu enakio agayane nake. Wairimu wa Njenga na arata ake mahoete muigi kunyitirira atumia aya ari njira ya kumuonia wendo na kumuhe kiende gia kuririra. Simu yo wa thigukuri ni musimu wa kurianira hamwe, ni ukuhota kumenya iti ti andu othe mekuhota ku afford indo iria, ti andu othe mekuhota ku afford thiguku. Ingira andu atiriri agikorwo no uhote kuha mundu utangihota thiguku, please make sure you extend ona gikorwo ni kamutu kana umwite kwanyu murianire ire ti thiguku. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Mathew Ndung'u wa Mbugua. Oya, tugithi muno ngi kaunti ya Migori ni hetwo budget ya ciringi bilioni 3.3 cia utabia wa thitima thiini wa mwaka wa kigina wa thirikari wa 2025-2026. Minister wa hinya wa thitima Opiyo Wandayi no heanite uhoro uyu akiuga andu matanyihire 23 nio matanyitwo gukorwo makigunika. Wandayi aritie muthiaine wa kiumia igongona-ini ria kuhingura waki wa thukuru ya Kanyimach agite thirikari ni ikireire muno mihango ya gutambia thitima niguo kuhura njeki biashara itiganite. Rais Ruto ndiye rais ambaye amekumbuka ya kwamba lazima aweke pesa kusaidia wananchi wa eneo hili kwa mambo ya usambazaji wa stima. Mwaka huu wa fedha serikali kuu kupitia bunge imeweka pesa kwa bajeti shilingi bilioni 2.3, 2.3 billion shillings in Migori County for purposes of connecting electricity to households. Hiyo pesa ikitumika itakuwa umeunganisha stima kwa households karibu 23,000 katika hii kaunti ya Migori. Vile vile hii constituency ya Rongo ikapewa pesa taslimu karibu shilingi milioni 170 kuunganisha households au nyumba karibu 2,000 chini ya mheshimiwa Paul Abua. Hiyo ni pesa ambayo haijawahi onekana eneo hili tangu tupate uhuru, ili hadi wananchi wa hapa wamekuwa wakilipa ushuru kama wananchi wengine. Ndio sababu lazima tumshukuru mheshimiwa rais. Na family mwa kuma Garissa ni raririra kihoto kia mwana wao uria ni afitha wa GSU no ri uronekanire akwite na mwire wake ugatiganirio tabita 50 kuma kambini iria ararutagira wira. Riu family yake irenda ruhonge rwa DCI gwika uthuthuria wa kire